إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أخبار وأحداث. موضوع هذا الفيديو هذا مرتبط بالبان العطب ديال اللي وقع في العالم، واللي الميكروسوفت اللي قامت بتحديث للوجيسيال ديال ميكروسوفت، واللي كان سبب في أنه يتسبب في واحد العطب وواحد البان عالمي اللي توقفت فيه جميع المطارات والطيران والمصالح البنوك والعديد من المؤسسات المالية عالميا. توقفت هذه مدة، واللي مازال ما وصلوش للحل النهائي، وصلوا لواحد الحل جزئي، ولكن مازال هذا العطب هذا كيأثر على حركة الطيران وعلى حركة تداول الأموال في البنوك العالمية. شاهدوا معايا هذا المقطع الصغير ومن بعد نكملوا الحديث ديالنا. Microsoft qui est touché, gigantesque panne qui touche d'innombrables secteurs, les aéroports un peu partout dans le monde. Oui, les aéroports, la bourse, des médias notamment, certains médias britanniques qui peuvent pas prendre l'antenne, avec par ailleurs Microsoft qui déclare être victime d'une panne majeure sur ses services, notamment Office 365, et par ailleurs des pannes en série avec des écrans bleus, ce fameux écran bleu Microsoft qu'on connaît dans les aéroports, notamment aux États-Unis, en Australie, sans, et ça il faut quand même le rappeler, pour le moment qu'on puisse clairement faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que pour le moment, Microsoft n'a pas reconnu que c'était la panne de ses services qui provoquait en cascade les difficultés un peu partout dans le monde. Alors, هذا كان رأي ديال أحد الخبراء والمتتبعين ديال هذا العطب هذا الدولي ديال مايكروسوفت، اللي بين فيه بأن ماشي تدخل يعني ديال لي بيغات ديال اللي يعني تدخل ديال جهات معينة للقيام بهذا العطب لغرض ما، وإنما جاء هذا العطب هذا جاء للتحديث اللي وقع في اللوجيسيال ديال شركة مايكروسوفت. وشاهدوا شنو وقع داخل المطارات العالمية، اللي كل شيء تبلوكا وحركة الطيران توقفت. شاهدوا معايا هذا. Invraisemblable qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans les aéroports du monde entier, avec des avions cloués au sol comme ici à Amsterdam. À l'intérieur de l'aéroport en question, des centaines de passagers patientent depuis près de 2 heures dans des files d'attente de plus en plus longues. La queue n'a pas l'air d'avancer et en plus on a encore 9 à 10 heures de vol derrière. C'est la première fois que je vois ça. On ne peut qu'attendre. De toute façon, on ne peut pas faire demi-tour. Et des passagers bloqués par milliers par... وكما شفتوا أن العالم ولات كتحكم فيه الآلة، وأن حركة الأموال وحركة النقل وكل ما يرتبط بالعالم الحديث ولا مرتبط بالإعلاميات، ولا مرتبط بالآلة. في حالة أي عطب وأي شيء ممكن أنه يوقف الحياة على وجه الأرض. وهنا هذا التطور هذا فيه من الإيجابيات الكثيرة، ولكن أيضا فيه من السلبيات، على أن الإنسان ولا مرتبط بشكل كبير وكبير جدا بالآلة. إخواني، نتمنى الخير للجميع، ونتمنى الأمور تعود إلى مجراها الطبيعي. إلى موضوع آخر، أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.